Ndabaramukije abakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi ba Kodi Empire mu bese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Mu nkunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cy'uno mugoroba. Ni kiganiro kigufi cyane tugiye kuganiramwe ibintu bikomeye cyane. Muri kino kiganiro turafisemo umuhinga za kutubwira uburyo mu gace kari kamwe ko mu Rwanda kabereyemo imyigaragambyo yabe n'igihugu inyuma yuko ariko baranyanyaswa, ndetse bamaze kubibona tubaza kuzana umuhinga tubwira ibijanye n'ivyo myigaragambyo yabe n'igihugu mu Rwanda ngene yabaye hagati aho muri Rubumbishi. Wazalendo yakubise yongerera kubita ivuna kabisa ikubitisha amazigo y'u Rwanda mu buryo budasubirwamo. Tuvugana Wazalendo yamaze kuba yigarura Rubumbishi ibice 100% ata muntu numwe abishidikanyaho. Kizo kwana muri kibiganiro tuzoganira ibijanye n'umugambi wa Red Tabara waburijwemwo. Sinzi uko ikintu mwari mukizi. Umugambi wa Red Tabara waraburijwemo mu buryo bukomeye cyane. Magingo yatuvugana bisa nuko Red Tabara iriko irasambuka, ariko strategy shasha baravuze ati M23 ntishobora cyangwa u Rwanda ntibishobora kwinjira mu Burundi biciye muri M23 wako baramaze kumenya ko ari u Rwanda, baca baja muri Red Tabara. Red Tabara vyase ubu tuvugana bageze muri FNL yanza bamema. Niyo makuru novuga yuko tugomba kuganira hamwe muri kingano, ndetse tuza guhana umwanya mwebwe mudukurikirana kubera ko turabizi neza yuko amasaha ageze kuri niyo mpamvu tugomba kuganira mu mwanya muto cyane kugira ngo mushobore gukurikirana. Making ashobora kumaze gukora subscribe, making ashobora kumaze gukora like hamwe ibiganiro byacu bibandanye bigira kuri kandi hashoboka cyane. Rero amakuru tuvise kano kanya nuko mu makuru twamaze kuronka inyeshamba zigera kuri 47 arizo vyamenyekanye neza ko zasize ubuzima ngaha muri Rubumbishi. Ni mu migwano yabaye kuri no munsi w'igenekerezo rya 12 nyamba tutihenze, aho imigwano yari ikomeye cyane muri Rubumbishi, ndetse habaye resistance ya M23, ariko Wazalendo iza kuronka kamfort ikomeye cyane bituma itsinda ikanirukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru yizewe twakuye ku mirongo y'urugamba. Ndazi neza yuko abatari bake bamaze kuba bayakura hagiye hatandukanye, ariko muri kano kanya mvuze ati sinorara ntayaze namwe, sinorara ntabwiye abadukurikirana ibigiye bitandukanye, ariko mumve neza yuko ibintu ari uko bimeze. Rero ku rundi ruhande u Rwanda rwataye yakuba, baravuga ati uyu General Neva yatunaniye. Twaciye muri M23 turatubwira ati murenze umupaka ndabamena umutwe, baca muri Red Tabara babwira ati uwo ndabafyonda kujya bafyonda ibihere, barabura ayo bacira nayo bamira. Magingo tuvugana biriko biritwa yuko bariko bivuga neza yuko bagiye guca muri Red Tabara muri Prito muri FNL. Eske bizokunda canke ntibizokunda? Ane makuru ndazi ko batari bake bakeneye kumenya, kubera ko ugerageje kuraba icatumye uyu Nzabame makiri mwishamba kugeza amwe tuvugana abo bari kumwe baravuyeyo nuko kunyungu ziwe. Nzabame no mu mercenaire, Nzabame makuri ivyungu hajya muri Kongo, Nzabame nta kintu kimwe rikararondera ngo nabutegetsi nibindi bijya vy'amatangazo muri ko murumva navuga yuko ari ivyo guhuma amaso abantu. Ariko ico momenya nuko Nzabame ica keneye ari uko yikendera amafaranga ibere mu vyunguka n'ijya ekipe yiwe, hama babandanye biberaho neza nubwo ariko baraba mu mashamba. Kumbure ngira umunsi wabo uzobira avuga ati turatashe tuze kujyaho twakoreye. Bajya bari mu kazi kabisa, abate bitahura mu bitahure uko nyene. Nari nababwiye neza yuko nza kubashiramo aka video kumusesa canke kumwe mu bari mu gihugu cy'u Rwanda atubwira uburyo bene igihugu mu Rwanda bari mu myigaragambyo canke batanguye imyigaragambyo y'ukungene bariko barabona ibintu biko birahinduka cyangwa ukuntu bariko barafatwa muri so. Ngomba kubabwira me cyangwa ndababwire na yadakenewe. Reka mukure no video hama murazoza muri commentaire mutubwire uko mwakiriye kino kiganiro kigufi cyane. Ibihe byiza, nitwa Umwami w'Igisaka. Turi mu gitondo cya tariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2025. Turi kwa kabiri. Rero muhaye ikaze kandi kwifurije kuza guhirwa n'imirimo yawe yose aho uri bwerekeza ibiganza. Niba muri mwakoreraga mu nkundamahoro rwose, Imana igusakazeho imigisha nk'ababo. Hari n'igihe cy'ibigeragezo, ariko mwihangane nta joro ridacya, kuko nta mvura idahita. Ndagusabye rero rebaho niba uri mushyashya ukoreho subscribe, ukore no kunzogera
kugira ngo tujye tuba turi kumwe igihe cyose buri uko dushyizeho inkuru n'ibiganiro kuri uyu muyoboro bijye bikugereraho ku gihe. Tugiye kugaruka mu nkundamahoro abaturage bariye karungu, kuvuga ngo abaturage bariye karungu. Ubundi ikibazo dufite ni uko mu Rwanda habuze abayobozi, abari uwa opozisiyo ahaguruke, mbese abayobozi cyangwa se outstanding leaders, abo bantu nibo babura. Ariko abaturage bo twe turi tayari kabisa. Ureba ibyo bari gukorera mu nkundamahoro, umunyamakuru ho gato aramutunga kamera akavuga ati nibashaka banyice. Ya buriya hari uwo nabonye, hari umugabo bishoboke kamufiteho amakuru nyine sinzi, yaba ari uyu ngiye gushyiraho iyo video uri mubona uvuga ati rwose tidoti nimushake mu nyice, yaba n'abandi ubona ko bariye karungu. Nayo mvuze nti nabonye hari umugabo avuga yuko ahubwo uyu mugabo ngo yoherejwe n'inzego z'ubutasi, byashoboka ko inkotanyi zikoko zikora, birazwi ahantu nk'ahariya ntabwo zaburamo nyine inkotanyi. Niba abo z'isi interahamwe z'ubwazo zaratwibwiye ko zoherezagamo n'abantu babo interahamwe ngo zatema nabo bagatema, ndetse ngo bakaba ari bo bameze gutya mubarimbure bameze gutyo. Bidasanzwe rero ku buryo nyine ntahakana yuko koko yaba ari inamaneko y'u Rwanda yari yoherejwe muri ibi bintu imotiva ngo bagende bareba, nk'uko naguhaye amakuru, bagende bareba abantu bari kuzamura umutwe bafite amarire, bagende babashonshoramo, nk'uko nabikubwiye mu kiganiro twakoze ejo mu masaha y'isaa 9 saa 8 z'i Kigali mu Rwanda. Nkubwira nti abantu babamazemo by'umwihariko. Hari umugabo muri bubonemo araza gufata ijambo, ni ukuvuga ngo hari uriya wo bavuze ngo ni maneko, hakaba uwabanje. Buretse nako reka nshyireho iyo video nitujya tumugeraho ndajya mukwereka kabisa. Reka nshyireho iyo video uwo nagiye nkubwira ni aba babatwaye inkotanyi zabajyanye, nanjye ndaba ndi inyuma y'iyo video nkubwira ati dore uyu ndajya mukwereka wowe. Reka twinjire turebe aba bagabo ukuntu abagore n'abagabo bariye karungu, bakavuga bati n'ubundi niba utubujije kubaho aha niho twahuraga kubaho. Hari umugabo nabonye wanditse afite chaîne ya YouTube yayise ngo nanze kubaho ntari. Urumva byibuza rero twebwe niba twaremeye tukabaho tutariho, ariko tukaza tukabona burije burakeye, none se none ntabwo bishoboka. Abantu bariye karungu, ariko na leta ubona yuko yahagurutse wagira ngo iri guhangana na Al-Shabaab. Ntiwamenya izi nzego niba zikorera abaturage, ntawe bavuga ngo ariko ibyo avuga sibyo, nta nubwo bavuga ngo iki kibazo turagikemura gutya ati mwihangane turabafasha gutya, ibi bihombo tuzabaha impozamarira yabyo se, cyangwa se mwere kubara ibihombo mwebwe umunsi wose mwatakaje tuzawubishyura. Igata bo ngo gusa ngo bafite inzego, ngo bubatse aba bari mu baturage. Uhagurutse agiye kuvugana n'umunyamakuru urabamwanditse arakubwira ati no hepfo iriya hari abantu bandikaga, abantu babona ngo bari gushaka kuvuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Nuko nk'uko inkotanyi zikora. Reka nshyireho iyi video hanyuma ubundi twihute turebe, turakomeza turi kumwe. Ndaba ndi inyuma y'iyi video nkubwira nti dore reka tugende. nta tangazo bageze baduha. Ejo baraje baradufungisha tugira ngo nuko ari umunsi w'umuganura, turafunga turataha. Mu
gitondo tuje gucuruza dusanga bafunze ahangaha ibintu byacu biri gupfira mu mabutu, abafite ibintu byangirika, abafite ibintu bipfa, batubabariye niba bakadufungura tugakuramo ibyacu tukabasigira n'ayo masoko yabo. Noneho niba ari no kugenda tukanabizunguza naho mu muhanda wenda naho no mu muhanda naho baragenda badukubita ko turi gucururiza mu muhanda. Ibi ni ibiki ko nakandi kazi dufite akana karengane umunyarwanda nta gaciro bari kumuhereza. Ikintu nasaba namutse nanahuye n'umuntu wo kunkorera ubuvugizi ngabone ubushobozi bwo gura na repubulika na perezida wa repubulika, ikintu namubwira cyo nuko yanyura. Yes, wa mugabo n'uyu nguyu w'abantu bari kugenda bagarukaho yuko uyu mugabo nubwo nawe ari mubo bavuze ngo barafashe barajyanye, ariko yuko ngo ari gukorera inzego z'abicanyi cyangwa se bamuhaye akazi baramubwira ati wowe genda ujye hariya witotomba uvuge ibi n'ibi neza neza bimwe Tito Rutaremara yakoraga cyangwa se yavuze ubwo yatubwiraga uburyo ki umugambi wa 5 muri buri serire yuko bari baroherejeho, ndetse n'iki kintu bavuga ngo jenoside nk'abahutu bakagenda bakaba aribo bagenda bikoreza urusyo ngo bikorane ngo bagendane narwo bajye bagenda bahise umugongo bunamye bameze nk'abari kwihishahisha kubera ikintu bise jenoside. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni nayo mpamvu njyewe niyo ngaruka mvuga nti iyi jenoside yakorewe iyi jenoside ubu bwicanyi bakoreye hano mu Rwanda, nkakubwira nti ibi ngibi byakozwe n'inkotanyi rwose, mujye mureka kwirirwa muza mumbeshya mumbwira nkaho ntakurikiranye ibi bintu, kuko niba twibwiriye yuko babonaga aho abantu bateraniye baba ari muri churches byaba ari mu masosiyasiyo runaka, ati buri kintu cyose muri iki gihugu twabaga dufitemo abantu batanu muri icyo kintu, nuko ngo hakabonekamo abantu 5. Niba ari mu ntera hamwe umunyamakuru yaramubajije neza kugira ngo ibi bintu nabishyireho umucyo, tutazajya tuvuga aya magambo hanyuma hakagira abaza kuvuga ngo nayanyu ngo nayo muhimbire inkotanyi murazanga. Arapurisayizinga avuga ati seti mu ntera hamwe mu ntera hamwe twari dufitemo abantu ndetse n'abantu bacu twarababwiraga ati hanyuma rero mu gukora namwe mukore kugira ngo bataza kubakeka, ndetse baranakoraga cyane. Mbese nk'uko ubona nyine uyu mugabo yateye hejuru yahanitse rwose yamariyemo aravuga ati ibi bintu Kagame arabizi, ni ukuvuga ngo ari kugira ngo n'abandi bantu inyuma aho ngaho bose baveyo, ubundi abandi bagabo bari kubareba babanota abandi babamakinga ku buryo ariho naje nkakubwirira ya nkuru nkuriya mugabo muri kubona hariya inyuma mu kaboko k'ibumoso, ni ukuvuga ngo mu bumoso niba kamera cyangwa se kamera itahise ikiri ibumoso itagishyize iburyo ngo ikiri iburyo igishyira ibumoso buryo, ni ukuvuga ngo n'uwo hanyuma abandi baze sasa bahaguruka ubundi inkotanyi zireba. Mbese bya bindi ijwi rya Amerika hano mu Rwanda ryakoraga rikaza rigahereza abantu ijambo bakavuga bakivayo kabisa kuri gahunda n'abanyamerika, hanyuma abanyamakuru nabo si ukwinjira ibyaro imisozi imijyi hehe hose ntaho batageze, ukagira ngo bari kuvugira abaturage ariko nyamara bari ko expose ba bantu bafite akayihayiho ko kuvuga ngo uburenganzira bwabo ngo demokarasi ngo hari ibintu ngo batari kubona, ngo hari ibintu ngo bitabanogeye muri iki gihugu, ngo bari kubona ngo harimo ubusumbane. Abo bantu bose babamakinga umwe kuri umwe ntabwo bagiye babamara babakubita ubufundi. Ni ukuvuga ngo bariya navuga ko bari nka identifier, ndavuga ijwi rya Amerika hano mu Rwanda. Hanyuma ubwo rero twabonaga ijwi rya Amerika rigenda bivuze by'umwihariko hano mu Rwanda rikazinga ibyarwo, burya bivuze yuko abanyamerika burakira nacyo ni ikindi kimenyetso bimwe tuvuga ngo ni ikorosi rishyashya muri geopolitiki isi iri gukata ikatishijwe nyine n'aba bashoferi b'isi n'ibi bihugu by'ibihangange bari bahinduye undi muvuno sasa utari uwo ngo bagenderaga muri iyo myaka 40 itambutse,
hanyuma baravuga ati igikoresho cyacu reka tugikureho, akazi twagiteguriye cyangwa se twari twakageneye bagakoze neza, ahasigaye tuzakoresha ubundi buryo, tuzakoresha izindi nzira, nabwo turebe ibindi bintu dusetingamo, zaba ari impinduka cyangwa atari impinduka, hanyuma ibintu bizagenda neza. Hanyuma aba bantu ni ukuvuga ngo nakubwiye uriya mugabo, uretse nkomeze hanyuma nkwereke n'abandi. Abayobozi amakosa yose afite abayobozi, umuturage nta kosa afite. Mukabanyuramo nimushake muzana bafunge ko nta nicyo batumarije. Umunyarwanda nta gaciro ari guhabwa isaha tuvugana, kuko twe dukora twariye, twe tugera uko twakoze. Abanyarwanda bari kutwirukana badukumira. Ibyo bintu babibwiye perezida ngo amenye akarengane umunyarwanda ari gukorera mu gihugu. So umuntu wazanye imodoka y'inyanya ari kwirirwa yizungazunza, ariko igihe ntara bakabirukangana. Umva njyewe ndabivuze ku kinyamakuru, nibashake bamfunge ndare muri gereza, ariko ndabivuze muzamenye ikintu nazize. Korera mu Nkunda Mahoro ariko nturuka mu karere ka Kamonyi. Nazindutse ronje gucuruza, sanga nari mfite voka nyinshi zahiye n'imineke, nari mfitemo nk'amabuta 3 yose, none yahiye, none yose aratakaye kubera ko mbuze uko mbicuruza, kubera ko nsanze bafunze. Baraturenganya rwose, dukeneye kurenganurwa, mudukorera ubuvugizi. Ari amatike dutegesha tuvuye mu karere ka Kamonyi, tegesha 90 ku kwezi. Ariko muri iyi minsi kubera ko nagujije banke, ntabwo nzabona amafaranga yo kwishyura, urumva ko abana banjye nazabona amafaranga yo kubaririra ngo basubire ku ishuri. Mwatubariza rero abayobozi ikimpamvu bahora badukora ibi bintu ku buryo duhura n'igihombo kingana gutya batarabitumenyesheje, cyangwa nawe amafaranga birirwa batwaka tutaza ahantu bajyana, bakatubwira ahantu bajyana, iyo suku nayo bakoresha ahubwo bashyira mu mufuka wabo. Reba amarira ari aha ngaha, ibi by'agahinda. Hari igihe twebwe tubyitegereza tukavuga ibintu bibera mu isi Imana irabizi. Niba mwebwe mu mutaturenganiye mwebwe ubwanyu abanyamakuru, oya mwiseka biteye agahinda. Reba abaturage bari aha ngaha baba basize imiryango ifungiranye, abandi baba amafaranga ya Minerval arava hehe? Umwana najya kwiba ngo ni igisambo. Ibintu byose barimo barazamura buri munsi mubona n'abo bayobozi baduhagarariye mutuvuganira iki? Ese iki gihugu tubamo twe ntacyo tumaze, twe tuginzerereze se niba kituvanemo. Ni ukuvuga ngo muri iki gihugu twebwe tubaye mu cyo koze nk'uko abivuze, twe tukibayemo nk'inzererezi, niko inkotanyi ziri kudufata, ni nazo ubuzima zifuje yuko tubamo, kubera yuko njyewe uretse wenda ibi byo muri Afurika y'Epfo, ariko se nawe jya ureba umunyamahanga uje gato cyane agaragaza yuko urunyarwanda rumutonda kuruvuga, urumva bamufata bati byibuza twakaye tubati mumufate nawe nk'umwene gihugu ku isi hose, baba bati naze mu muryango mugari nawe aho umunyagihugu nkatwe. Ariko nuko ngo uhita ubona itandukaniro ry'umunyagihugu kuri ubona babafata, niko abene gihugu ahandi mu bihugu bafatwa. Hanyuma twebwe rero sasa hano niba bene gihugu bafatwa nka kuriya mubone y'umunyamahanga kandi agiye hano mu Rwanda, uburyo usanga bashyashyanye rwose ngo image nziza, ngo isura nziza, twebwe ubwo turikirwe surumva turi abanyagihugu nk'uko baragishimuse abantu bareka bariye Karongi nk'iyi bake kwifunguye kandi nari mu nyubako y'Inkunda Mahoro, je nakiri muri uwo mwanda tugakuramo ibyacu, ayo twisita basi agende tuyahombe, ariko badufashe dukuramo ibintu byacu birimo. Nge nuko numva bimeze. Urugero harimo abantu bafite nk'imbuto zifata, tuvuge yenda nk'umuntu ushobora kuba yaturukije nka watermelon nko muri Tanzania zizanye hano mu kibuga. Watermelon imaze iminsi 3 mu modoka cyangwa iminsi 2 iba yapfuye yahindutse amazi. Ase nk'izo miliyoni ya show yagiye guhomba, ibyo bintu byibura leta irabizi yo hejuru. Yarumva ari ikibazo kiri mu buyobozi bwo hasi, ari abantu babatumye kugira ngo yenda bashaka abakira baberekeze nyine muri iryo soko bari kuberekezamo. Ariko ikibazo nanone ibyo bana bikoze, ariko byibura bakavuga ati integuza abantu tubateguje bingana iki, ibyo bintu bikaba bizwi na leta n'abanyamakuru nkamwe mukanabimenya. Bavuga ati ibyo bintu byarabaye turabizi, iryo soko ryubatswe turizi, tugiye kuryimukira abaturage bimukiremo. Inkotanyi ntabwo ziteguza, ni ukuvuga ngo nabagizi ba nabi, hari amabandi, ni agatsiko k'amabandi. None si bandiri irateguza, ibandirira kubwira ngo ejo nzaza. Dikirikirikiri icyo ufite nuko nazi gucapuje zirukanse uko zaje, cyase yirukanse uko zaje zitwitura hejuru, ni nuko nyine mubona ibyemezo byazo
biza byitura hejuru ku bantu timugire gutya mugire gutya. Njyewe wa mugabo wiyuvuga ngo bateguze keretse niba hari amabanduza ateguza wabonye. Tubahaye igihe cyo gucuruza iki gihe n'iki ngiki. Ye ndumva ye soko muzarekurwamo njye mvuyeho nona no kuvuga ngo iryo soko ukuntu rimeze n'imodoka z'inyanya zaparitse hasi size polisi iri kuzandikira ko zaparitse ku muhanda nta parikingi zigira n'ahantu bapakururira imari none mo imbere ninjiyemo baza amakuru neza ukuvuga ngo bayishyura ngo iseti 15,000 ariko ariko no kuba 5 ngo ndi muzabuyaza urumva rero njye mvuye rwose dore na nimero y'umuntu twari turi kuvugana waho ubu namuhamagara ukamwumva iyo komisiyoneri kiri gukora akazi ahubwo n'ubu wageze wakumva uburyo kirimo neza iherezo rizabiri igihombo tuzaterwa n'ubwo buyobozi bw'inkunda amahoro tuzabyishyurwa nande cyangwa se tuzabibariza he